Inosa ntabwo ufite yuko iyi ntambara ishobora kuzagaragaramo ibitwaro bya kirimbuzi. Ibitwaro bya kirimbuzi usimbibona ko byagaragaramo ari ibigaragara byaragaragaye imbere. Kandi impamvu ntekereza ko bitagaragaramo ni imwe mu kanya navuze, nukuvuga ngo bafite contribution bari gutanga kandi banakubwira yuko murabizi yuko uyu muryango uri mu Buhinde urimo na South Africa ndetse na ntuzirimo na n'Uburusiya, nawo ni umuryango bafatanya mu gucuruza ibicuruzwa byabo. Yego. Ariko Uburayi ubu Trump ntari kubushora, si ubundi buzi igihe cyanyacyo cyangwa hari ibyo bwatangaga bitari kuri standard yo kuba iyi ntambara bayitsindana na Ukraine, kuko nta muntu utazi ko Ukraine ndetse n'Uburayi bari gufatanya. Buri Uburusiya bushaka ikintu ahantu uko waza uri igihugu cyari cyo cyose biba biri bukugore kugira ngo ukibone. Iyo muhahuriye nyine na amasarabwa yabira, isarabwa iyo gikubise ku muntu riramukata ibuye, ariko iyo ahuye ari abiri rimwe rimena irindi. Urumva rero iryo jambo ubwabyo riturutse mu kanwa ka Perezida Putin. Kandi ibyo nakubwiraga, Putin ajya gutangira iriya ntambara yarazi neza 100% ko bazamuviraho indimwe. Yarazi ko Amerika izaza, yarazi ko Ubudage buzaza, yarazi ko Ubufaransa buzaza, yarazi byose. Rero kandi koko tuvugisha ukuri bura bose baziye rimwe, byamugora gutsinda intambara. Bwana Innocent, bite by'ibyo byose kuki Trump ari kwinsista avuga ngo aba bantu bazi badufashe dufate ibyo bihano by'imisoro 5% kugeza kuri 100% cyangwa 50% kugeza ku 100%. Reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana mwese mwahisemo gukurikira Hobe News mu bice mugiye murimo bigiye bitandukanye. Twe tuje kubaganiriza, tuje kubabwira amakuru ahari kw'isi yo ni menshi, ameza n'amabi, nubwo nta makuru meza abaho ku bantu bose, nta namakuru abaho mabi ku bantu bose. Bamwe abari meza abandi ari mabi, ariko twebwe tuje kubaganiriza ibyo tuba twabahitiyemo bibanyura amatwi kandi bifite byinshi bigenda biyungura bituma mumenya uko isi ihagaze. Ninge Kuruwa ndetse ndi kumwe na mugenzi wanjye kuri mikoro za Hobe ndetse na kamera za Hobe News. Ikaze Bwana Innocent. Urakoze cyane Bwana Kuruwa kongera kumpa ikaze kuri Hobe News. Ndasuhuza abakunzi ba Hobe News aho baherereye hose, haba ari hano mu Rwanda cyangwa se haba ari hanze y'u Rwanda, mwese mbaha ikaze hano mu kiganiro cy'uyu munsi. Bwana Innocent, uri gusa nk'amafaranga rwose, umuntu ugira amahirwe yo guhura nawe muri iki cyumweru. Ubanza ari buvuge ko yahuye n'umuntu udasanzwe. Imana yatanze umugisha. Okay. Innocent, isi ifite ibintu byinshi cyane uri kuvuga, ndetse ibintu byinshi cyane biri gutangazwa uhereye hano iwacu mu Rwanda ukanyaruka, ariko kandi dufite intambara nyinshi. N'ubushakashatsi bugaragaza ko dushobora kuzagira muri 2030 byibuze ku isi hari intambara zishobora kuba ziri nko kugera zikavarinza ibice byinshi by'isi, katubivuge gutyo. Intambara nyinshi muri make. Ariko hari intambara ikomeje kuba isereri mu mitwe y'abantu, ndetse ikomeje no kuba intambara idasanzwe ku bantu benshi. Ni intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Yego. Ukraine n'Uburusiya uyu munsi nta muntu utazi ko bari kurwana, nta muntu utazi yuko hari gukoreshwa amadrone barasa n'ibihugu bimwe nka za Belarus. Abantu benshi barabizi yuko izi ntambara zigomba kubyafekta. Twabonye barasa muri Pologne, ariko mu kurasa muri Pologne binatuma umugabo bita Donald Trump yideklarara aravuga ngo nyamara mwaburayi mwe hari ibintu mugomba kuzirikana, hari ibyo mbagomba, hari n'ibyo nanjye mu ngomba kugira ngo tugende duhereze igihugu cy'Uburusiya ibihano bikakaye. Ariko ndibaza iki kibazo ntago nje kukubaza ngo ibyo bihano ni ibihe, kubera yuko twabigarutseho mu kiganiro cyacu kibanza, harimo kuba ibicuruzwa bituruka ku bitoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu Burayi hose babafatira mbarigo bakashyira ku misoro
ihambaye hagati ya 50% n'100%. Bivuye aho ndibaza nti ese Uburayi bwari bwaratereranye Ukraine, iki ni cyo gihe cyanyacyo cyangwa se bwayiherezaga inkunga y'igice, bwaherezaga Ukraine inkunga y'igice? Oya, ntabwo wayita igice kuko inkunga burya iba ari inkunga. Umuntu ahabwa inkunga kubera ko atishoboye. Yego. Nimba nje guha imyenda yo kwambara nuko nabonye ko wambaye ubusa. Nimba nje guha ibyo kurya nuko nabonye ko waburaye. So nimba mbonye ko kurakeneye imyenda nkaba nakugenera wenda ishati imwe. Yego. Ntabwo unazavuga ngo yamuhaye ishati gusa ngoma naguhaye n'ipataro n'inkweto ubone ko nanjye nari mfite, kandi uyakira nk'ishati nyine n'inkunga. So Amerika icyo yaha Ukraine cyose nubwo ryaba ari isasu rimwe, uretse ko rimwe bidashoboka, ariko niyo yaba ari karito imwe gusa y'amamisire irahagije kuko niyo ubuntu. Ntabwo Amerika ifite obligation zo guha Ukraine ibikoresho byo kurwana ku rugamba, kuko Ukraine ni igihugu gifite sovereignty yacyo, kigomba kwigira. Igihe cyateye kigomba kuba gifite abasirikare bacyo, kigomba kuba gifite ibikoresho byacyo, intwaro za kirimbuzi n'ibindi, kikirwanaho. Igihe kitirwanyeho kibona ko gikeneye inkunga y'ibindi bihugu, izaboneka niyo kizahabwa. Nimba Amerika ivuze ati twebwe ubushobozi dufite turabona $30,000 by'idolari bya buri kwezi, yego, ntabwo Ukraine izinsista ngo mudushakire $100,000 kuko ni inkunga niko yajingana, kandi igomba gukoreshwa neza uko yajingana. Bwana Innocent, wenda tukiri ahangaha tukiri ku bijyanye n'inkunga, twabonye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarasinyanye amasezerano na Ukraine, yego, yuko bagomba kureba minerals, kureba imitungo yo munsi y'ubutaka, ubwo n'amabuye y'agaciro n'ibindi biri hariya muri Ukraine. Ukraine ni igihugu gifite ibintu byinshi bigiye bitandukanye, n'amapetroleum n'amagaze. Iyo nkunga ariko ishingiye kukuba hari ibyo bumvikanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko abantu benshi barabizi muri White House niho ayo masezerano yasinyiwe hagati ya Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'umugabo Vladimir Zelensky uyobora igihugu cya Ukraine. Ariko se ndibaza, iyo ngiyi bari inkunga cyangwa ni ugushyira ku munzani ukamenya icyo akeneye ukakimuhereza? Ni nka barter trade kuri njye uko mbitekereza. Iyo ni inkunga cyangwa nibyo n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba igihugu cya Ukraine kubera amabuye y'agaciro yabo? Icyo gihe bivuye mu nkunga, kuko buriya inkunga ni ubuntu. Ariko niba babahaye indege ya gisirikare igezweho, abandi bakabaha amabuye y'agaciro wenda zahabu, byumvikane ko bata system ni battle trade. Ubundi aba icyo bitaga bata system kera mbere yuko ifaranga riboneka. Ubwo umuntu yashobora kuba afite nk'ishati nk'iyi ukayijyana ku isoko ushaka inkoko, ukayivunjamo n'ufite inkoko ebyiri akazigwa bagatwara ishati. Umuntu yatangaga amasaka bakamuha ibishyimbo, bata exchange. Ubwo bwari ubucuruzi bwo hambere, batari inote zitari zaboneka cyangwa ibicira amafaranga, bataratangira gukoresha currency. Yego. Ubwo rero abantu banyangarirwa inkorora. Ubwo rero nimba Trump ashobora kujyanayo ibikoresho bya gisirikare, nabo bagafata amabuye bakamuha, iyo ni barter exchange. Kuko wari bivuze ngo ni barter trade. Icyo gihe ntabwo iba kiri inkunga. Inkunga igomba kuza ari ikintu full time cy'ubuntu. Full time cy'ubuntu. Rero niyo mpamvu turi kubwira abakunzi ba Hobe yuko ibyo ari byo byose Ukraine ntimuyibone nk'aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuyifasha ari for free, ari for nothing. Hari ikintu igihugu cya Ukraine nacyo kigomwe, uretse ko hari n'ibice nabonye bari barasinyemo yuko bazafata ayo mabuye y'agaciro Uburusiya bukaba bwarahageze. Kigiye rero bikaba bivuze yuko byanga byakunda hari igihombo kiri kuri aba bagabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nk'uko twatangiye turi kubivuga, Uburayi, Donald Trump ari kubukurura, ari kububwira ati rero ati Uburusiya buriya nje niko mbifata, ntago nabwifasha ngenyine. Yego. Kubera yuko buproducing ibintu byinshi. Ejo nibwo wari uri kutubwira ibijyanye n'ingano, ibijyanye n'imizabibu, ibijyanye na gaze, ndetse kikigereranya cya gaze cyo cyaranagabanutse cyane bigaragara, gaze woherezaga mu mahanga. Ariko unabona yuko Uburusiya bwatangiye gufungura ayandi masoko mashyashya. Yego. Muri Afrika,
narabibabwiye ko buriya mu Burundi abarundi baraza kutubwira igihugu cy'Uburusiya cyabahaye imbuto z'imyaka zo guhinga, uri kumva? yego. Ugiye muri Asia Uburusiya burafasha cyane, ugiye mu bisirikare bya bano bagabo bamaze iminsi bakoze amakudeta, ubwo ni muri Africa del West, muri Afrika y'uburengerazuba mu mbabarire, hariya kwa ba Dumbuya, ba Mamadou Dumbuya, ugiye kwa kuyu mugabo bita Ibrahim Traoré, nukuvuga ngo bafite contribution bari gutanga, kandi banakubwira yuko murabizi yuko uyu muryango uri mu Buhinde urimo na South Africa ndetse na ntuzirimo na n'Uburusiya, nawo ni umuryango bafatanya mu gucuruza ibicuruzwa byabo. Yego. Ariko Uburayi ubu Trump ntari kubushora, se ubundi buzi igihe cyanyacyo cyangwa hari ibyo bwatangaga bitari kuri standard yo kuba iyi ntambara bayitsindana na Ukraine, kuko nta muntu utazi ko Ukraine ndetse n'Uburayi bari gufatanya. Hari ibyo Uburayi bugenera Ukraine, hari ibyo Leta Zunze Ubumwe zigenera Ukraine, hari ibyo Ubushinwa bushobora kuba bugenera Uburusiya, nubwo baterura babivuga. Yego. Igihugu tuzi kigenera inkunga izwi igihugu cy'Uburusiya ni igihugu bita Korea ya Ruguru. Yego. Bwana Innocent, bite by'ibyo byose kuki Trump ari kwinsista avuga ngo aba bantu bazi badufashe dufate ibyo bihano by'imisoro 5% kugeza kuri 100% cyangwa 50% kugeza ku 100%. Abongereza baravuga ngo ni 50% kugera kuri 100%. Yego. Icyo kibazo ubajije ndagisubiza wenda muri sanse yanjye nyumvamo, ariko n'abakunzi baho News ntabwo babujijwe kuba bashobora kuba bagira icyo batubwira muri comments, kuko iyi ntanze ni opinion yanjye, ariko n'undi yatanga opinion ye. Urabona ko intambara ya Ukraine uburyo irwanwamo hari uruhare Ukraine nk'igihugu ifite mu ntambara, niyo navuga ifitemo abasirikare bari ku rugamba. Yego. Kandi intambara ikabera ku butaka bwayo. Ubwo ni 50% iyo ntambara ko nabyita. Yego. 50 sigaye hari 25% ituruka mu bihugu by'Uburayi na NATO inyuze mu nkunga za gisirikare. Ubwo ni amafaranga se, ni imiti, ni imbunda, ni indege, ni amasasu n'ibindi byose bikoresho bya gisirikare. Indi 25% igaturuka muri Amerika, nayo isa n'imwe yaturutse Uburayi. Ni ya miti, ni za mbunda, ni ya masasu, ni ya mafaranga, logistique ya gisirikare. Ikaba 100% ku ntambara. Kandi Trump arabizi neza ko byanga bikunda contribution ya Amerika ijya muri Ukraine itajya yonyine, hagiye na contribution y'Uburayi. Niyo mpamvu rero yagiye kuvuga ngo bagire umwanzuro bafata, yirinda kuwufata wenyine. Cyane ko arabizi neza ibihugu by'Uburayi ntabwo byahubukira gufata umwanzuro uwo ari wose uko byiboneye kuri Putin, kuko ingaruka zizavamo zaba ari ingaruka za politiki, zaba ari ingaruka za ekonomi, zaba ari izindi ngaruka zose za diplomasi, zizaba mbi ku bihugu by'Uburayi kurusha uko zaba mbi ku gihugu cy'Amerika. Niyo mpamvu Trump abanza kuza kubabwira ati tubigenze gutya kugira ngo bigende gutya, ariko nabo ngira ngo n'ejo ibintu narabivuze, bazabanza bicare babanze bavuge bati ibintu batubwiye nibyo, ariko se nimba ari byo turi buze kubasha kubyikuramo nituramuka twiteye mu mutego wo kwiteza Trump. Okay, ngayo nguko rero uko niko Bwana Innocent byumva, kandi ntekereza ko nta nubwo biri kure y'ukuri. Ubundi bavuga yuko buri muntu wese muri politiki, ariko uretse no muri politiki no mu buzima busanzwe, dukuyemo amarangamutima buri wese akurura yishyira abashaka hari inyungu ze. Ni ugutera piyo cyangwa se abantu muzi gukina dame n'igisoro, ni ukureba ahantu uri butebe neza ukaza kugaruka mu muvuno mwiza. Iyi ni intambara ifite imiterere ikomeye cyane, kuko ni igice navuga kirimo ubukungu bwinshi, ariko ubukungu burebwa n'ibihugu by'ibinararibonye. Buriya Uburusiya bushaka ikintu ahantu, uko waza uri igihugu cyari cyo cyose biba biri bukugore kugira ngo ukibone.
iyo mwahuriye nyine ni amasarabwayi abiri. Isarabwayi iyo ryikubise ku muntu riramukata ibuye, ariko iyo ahuye ari abiri rimwe rimena irindi, iritanze irindi rirarimena rigahindukamo ibice. So navuga rero iyi ni intambara bigoye kuza kuyisobanura neza ngo uvuge ngo igihugu kiri imbere ni iki ngiki, kiri inyuma ni iki ngiki, ariko njye mvuga yuko Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabizi yuko gushorayo byose byabo bishobora kubaviramo igihombo gikomeye, kuko Ukraine yonyine ntabwo yahaza Uburayi bwose bishoboka. yego. Ikindi ujya ubona ibihugu nk'Ubudage n'Ububirigi bo barwanya yuko hari abasirikare babo bajyayo. Ubundi kubera iki barwanya ko igisirikare cyabo bacyohereza hariya kandi bafasha igihugu cya Ukraine mu bindi bisanzwe? Icyo ngicyo uko mbyumva nuko impamvu batakoreza igisirikare cyabo nuko bazi ingaruka zaba ari mbi cyane, kuko byanga bikunda. Wabonye ko ejo bundi Polonye yaketsweho gato gusa, wabonye ibyayibayeho igahita yidekarara. So Ababiligi baramutse bagiyeyo, Abadage baramutse bagiyeyo, kandi urabizi ko Putin yabaye gasopo ko umunyamahanga w'umusirikare uzahirahira agaragara ku rugamba, igihugu cye kizitegura ingaruka zabyo. nguko urumva rero iryo jambo ubwabyo riturutse mu kanwa ka Perezida Putin. Kandi ibyo nakubwiraga, Putin ajya gutangira iriya ntambara yarazi neza 100% ko bazamuviraho indimwe. Yarazi ko Amerika izaza, yarazi ko Ubudage buzaza, yarazi ko Ubufaransa buzaza, yarazi byose. Rero kandi koko tuvugisha ukuri bura bose bazera rimwe, byamugora gutsinda intambara. Ariko kuko hari twarugondiye nagiye yashyiramo nk'uto twavuga ngo babigiyemo bose, umugabane w'Uburayi urabumuyonga. Yego. Ubukungu bwabo buragwa, politike yabo iragwa, nabo baze kwa kubuhungira muri Afurika. Icyo kintu nicyo birinda, ni nacyo Perezida Putin buriya yubakiyeho. Ntabwo ari ukubakira kwizera ibikoresho afite cyangwa igisirikare afite. Azi neza ko batamwiteza, batakora ibikorwa by'ubwihebe, kuko kumutera ntabwo ni ibikorwa by'ubwihebe, nko kwiheba. Okay. Inosa tuva wenda no kuri iyi ngingo, ubona ari izihe ngaruka iyi ntambara imaze kugira kuri Afurika? Ese ikomeje noneho byagenda bite? Ikomeje byanga bikunda uko ikomeza, hari ingaruka uyu munsi navuga ngo ziba zikiri ntoya ariko zikomeye. Kuko hari imishinga iba mu bihugu bya Afurika byinshi. Ashobora kuba atari mu Rwanda, ashobora kuba atari Burundi, no mu bindi bihugu za Central Africa, izo za Burkina Faso, izo za Mali, izo za Malawi. Hari ibihugu by'abazungu bigenda bikoramo imishinga itandukanye kandi ifitiye akamaro abaturage b'ibyo bihugu, abaturage b'Abanyafurika. Uyu munsi dushobora kuba tubivuga gutya, ariko mu Rwanda tukaba tutabona wenda inkunga ituruka muri Ukraine direct mu Rwanda tutayizi, ariko ugasanga ari ikindi gihugu kiyizi. Iyo rero intambara igumye persistinga gutya, ya nkunga yajyaga muri bya bihugu ivuye muri bya bihugu by'Uburayi, yaba ari Ukraine nayo yoherezaga cyangwa Rusiya, iragabanuka cyane, kuko bije ijyanwa mu ntambara. Yego. Nimba ari inkunga Abafaransa bahoherezaga muri Central Africa cyangwa muri Cote d'Ivoire, cyangwa se boherezaga muri Congo, cyangwa Ababiligi bafite inkunga bohereza mu Burundi, yego, ya bije barayikata kuko babona ko hari amafaranga menshi bari kujyana ku rugamba muri Ukraine. Noneho usanga ya mishinga atezaga abaturage b'Abanyafurika imbere, cyangwa se nimba ari n'amafaranga yavagamo wenda ibikoresho byo kwa muganga cyangwa n'ibindi, bigabanuka cyane bibonekera igihe, kubera yuko amafaranga yakomeje muri ya ntambara. Si ibyo gusa, turi kuvuga ngo ingano nyinshi zihingwa mu Burusiya. Urumva ko iyo ingano zibuze, ibintu bikomoka ku ngano ni byinshi cyane. Ni byinshi kandi mu Bufaransa abantu basoma ku gasembuye, yaba ari za Heineken ziriya ni za Mustel zituruka mu Buholande, ziriya bita za Fro, za Ref n'ibindi byose zikorwa muri zirangano. Urumva zizahenda. Abarya imigati, umugati kandi Burayi umugati Burayi ni imari, umugati. Abarya za capati, za keke n'ibindi byinshi bikorwa mu bikomoka ku ngano, bose baba bari mu bibazo bikomeye. Urumva ko intambara ko itinda rero n'ubundi biganisha ahantu hamwe, biganisha kuri
bwa bukungu bw'isi. kuri bwa bukungu bw'isi ngayo nguko rero ni intambara umuntu agiye kuyivuga yavuga byinshi, yavuga ibitero, ubwoko bw'amasasu batera, ariko Innocent ntabwo ufite yuko iyi ntambara ishobora kuzagaragaramo ibitwaro bya kirimbuzi. Ibitwaro bya kirimbuzi ubu simbibona ko byagaragaramo, ari ibigaragara biba byaragaragaye imbere. Kandi impamvu ntekereza ko bitagaragaramo ni imwe mu kanya navuze yo gutinya ko biramutse babisohoye, kuko Ubudage burabigira, Ubufaransa burabifite, Ubwongereza burabifite, Amerika irabifite, Abarusiya barabifite byinshi, bashatse babikoresha bagahangana. Ariko cya kintu navuga cyo ngo nibabikoresha ingaruka zizagirwa n'umuturage utuye ku mugabane w'Uburayi, umugabane uzaba umuyonga. Wabonye ibintu byabereye muri Syria ejo bundi mu masaha make gusa. Iran yakozanyijeho na Israel mu masaha make gusa. Wabonye ibintu byanonekaye, byari bibaye no mu nibyo Iran yatakaje abayobozi bayo, ariko nanone Iran yeretse Israel ko idakwiye gukina no gukora ikosa. Suri n'icyo ngiye kujyaho, nagira ngo wereke properties, imitungo yangiritse, amazu yasenyutse mu masaha make. Ibaze rero Uburusiya bukoresha imituri yabwo bukarekura biriya bisasu biremereye, hanyuma Ukraine ikarekura ibyahawe n'Abadage, ikarekura ibyahawe n'Abongereza, ikarekura ibyahawe n'Abafaransa n'Amerika, bigahurira kuri mugabane w'Uburayi. Nibyo nakubwiraga ngo abantu babyumve neza cyane ahangaha. Nibyo nakubwira ngo umugabane washwanyuka, utanashwanyuka wanakena. Ariko wenda urundi rugero wabonyeho ibisasu bihumanya byigeze guturitswa mu myaka 80 ishize mu Buyapani, muri Hiroshima na Nagasaki. Muri Nagasaki na Hiroshima. Na n'ubu biracyavugwaho. Biriya bisasu Putin arabifite. Yego. Biriya bisasu Amerika irabifite. Bashatse babikoresha hariya, ariko byazana ingaruka mbi cyane. Iyo mpamvu navuga ngo bitwara bya kirimbuzi hariya bimeze nk'ibyo biri kwirindwa. Okay, ngaye nguko rero. Ubwo reka tuva ngaha ariko tuze hano muri Palestina, Hamas, ubwo tuba turi kuvuga Israel n'ubundi. Israel iravugwaho gukora genocide. Iravugwaho gukora genocide. Ni itangazo rya UN bavuga yuko bakoze ubushakashatsi muri raporo yabo, rwose baravuga ko Israel yakoreye genocide. Aba bantu bari muri Palestina ivuga ko ishaka abantu bose ba Hamas, ndetse benshi banasubiye mu mateka basanga Israel iri kwihorera. Ariko nkibaza nti Bwana Innocent, niba hamwe yuko Israel ni hamwe yuko yakoze genocide, izahanwa nande? Kandi ko tubona ishyigikiwe, ntago bahwema kubyerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye, ndetse binavugwa ko biri mu bitera ibibazo cyane ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi, kuko ubwo buvuga yuko Israel igomba kuba yahanwa, sibyo? Cyane cyane yaba Netanyahu ndetse n'abandi bayobozi benshi bagiye bagira uruhare mu kwica abaturage, mu kurasa ibisasu kuri Hamas ndetse no muri Palestina. Harimo n'ibihugu bisaba yuko Palestina yaba igihugu kigenga. Sinzi nimba ujyo bibona. Birimo harimo Belgique, Australia, Canada, Ufaransa n'Ubwongereza. Byose ni ibihugu bikomeye byifuza ko Palestina yakwigenga kugira ngo barebe ko wenda amahoro yataha muri kariya gace. Cyane ko abaturage b'abasivile uyu munsi wa none nibo navuga bahabariye cyane. Bamwe barapfuye, barapfa cyane, nta ndumva ibyo bizwi. Abandi batari banapfa, hari icyo nakwita inzara ikabije, kubera ko humanitarian assistance itabasha kubageraho. Israel yagiye ifunga ahakanyujijwe ibiribwa n'imiti, ibyo nabyo biviramo amapfa n'inzara abasivili bo mu karere mu gace ka Gaza. Kandi ikindi abantu bakwiye kumenya, bamenye yuko Israel si ibyo gusa yakoze, hari naho bajya gufata ibiribwa ikarasayo, hari abana bato, hari iki, bigaragaza nyine yuko ari intambara Israel yo iri gukorana ubukana n'ubugome bwinshi. Ariko ndibaza mu gihe nkuko nari nkikubajije iki kibazo, mu gihe Israel yabi hamwe nuko yakoze iyi genocide, koko yahanwa nande? Ko twabonye pare wayo nkuko ujye ukunda kubivuga, hari umupolisi wese, ninde wahana iki gihugu? Ni bande bahanwa?
guhana Israel bayihana bayishakaho iki kuko Israel ni igihugu gifite sovereignty kiyoborwa n'abantu b'abajisitoma b'abanyabwenge yego gifite pare nta banga ririmo ariko si impamya ko pare nawe yashyigikira amafuti ya buri munsi. Barabyutse uyu munsi barashe muri Syria, barabyutse ejo barashe muri Iran, barabyutse ejo barashe muri Qatar. Erega buriya iyo umuntu yitwara muri ya myitwarire Israel kibibwira abantu buriya hose ishatse yaharasa cyo bivuga aho yakumva ko ari Hamas hose yaharasa. So biriya rero nabyo byo kurasa ahantu hose ibonye ku rundi ruhande nabyo sibyo kuko nicyo tufitiye icyo nakwita diplomasi itwemera cyangwa yemerera ibihugu kuba byaganira bigahererekanya ukekaho icyaha. Burya igihugu gishobora kugirana icyo twita extradition treaty mu mategeko, amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha cyangwa akekaho ibyaha. Nimba ubona u Rwanda rwakiriye umuntu ukekaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, wenda ngo yavuye muri Amerika cyangwa yavuye muri Holande cyangwa burya no u Rwanda rufite amasezerano n'icyo gihugu yitwa extradition treaty. Igihe hatari amasezerano habaho principe bita reciprocity. The principle of reciprocity ni nabyita mu Kinyarwanda ngerekereje ni manguhe mu kumvikana. Nimba umunyabyaha wo muri Hamas aherereye muri Iraq kandi Israel ikaba idafitanye amasezerano yo guhererekanya abanyabyaha na Iraq, icyo gihe bashobora kuba approaching kabwira bati hari umuntu witwa Kururaho hari umuntu witwa Kurwa uraho uyobora Hamas uri gukora ibikorwa bibisha hano iwacu do bimenyetso ngibi, ariko kuko nta masezerano dufitanye ni mu muduhe namwe nimuramuka hari umunyabyaha wanyu ahungiye iwacu tuzamubaha dushingiye kuri ubu bwumvikane, ariyo bita the principle of reciprocity. Okay. Ubwo tuvuge ko aba bayobozi ba Israel ubwo gihe nari ndi kuvuga ibyo byakoreshwa mu gihe Israel iri kwirinda kurasa bya hato na hato mu bindi bihugu kugira ngo ejo itazagira abanzi benshi. Kugira abanzi benshi kwa Israel bivuze iki mu isi, bivuze iki ku buzima bw'abanya-Israel, bivuze iki ku banya-Israel muri rusange, ko hari abanya-Israel benshi twagiye tubona bavuga bati musigeho bamwe bajya no kwigaragambya bamagana Netanyahu. Bivuze iki kugira abanzi benshi ku isi nka Israel? Bivuze ibintu byinshi. Uzi ko nta gihugu kigira nubwo Israel yabo uyu munsi ifite tekinoloji yambaye, ifite ubutasi bukomeye, ifite ubuvuzi, ariko hari ibyo ikeneye nayo, hari ibyo ikeneye kugira ngo ubuzima bw'abanya-Israel bwa buri munsi bubeho. N'ibyo bibunda bakoresha barasa abantu ntabwo raw materials ibikora iva muri Israel, hari ibiva muri Congo, hari ibiva n'ahandi. Icyo gihe rero urumva bafite abanzi ntabwo bajya babona izo raw materials. Byanga bikunda n'ibiribwa biba muri Israel bituruka mu bindi bihugu. Ushobora gusanga hari ibituruka mu Buhinde, hari ibituruka mu Bushinwa, hari n'ibituruka mu Burusiya n'izo ngano. Bariya baraho bakunda nabo by'amacapata cyane. Bwana Innocent, turi no kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Tuba dufite byinshi cyane byo kugenda tuganiraho, ariko mfite ikintu cyo kwibaza. Hari amasezerano agomba gusinywa hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'ubukungu. Uyu munsi mu mboni zawe nka Innocent nk'umusesenguzi ndetse unamaze igihe areberera aka gace karimo u Rwanda, karimo Burundi, karimo Uganda, karimo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubona igisubizo gihari kirambye cyuko muri Kongo haboneka amahoro cyazanwa nande, cyaturuka hehe? Ibyayo masezerano byo ngiye nka Innocent sinyabona hafi kubera yuko ntabwo yanditswe hano. Reka nyine nabibusomye ko bazajya gusinyira abaperezida n'imbere ya Trump, ariko sinumva ukuntu ku giti cyanjye abantu bazajya kubanza gusinya amasezerano ubwabyo n'ibibazo by'intambara bitararangira. Hari ibyo u Rwanda rwagiriza
igihugu cy'u Burundi. Hari n'icyo igihugu cy'u Burundi cya Kongo, cy'u Burundi n'icya Kongo, yego sibyo, cyane cyane cya Kongo by'umwihariko gikorana na FDLR, ariko kikayihakana FDLR. Hari ibyo Kongo yagiriza igihugu cy'u Rwanda, ku Rwanda ari rwo rutera inkunga M23, ku Rwanda rufite abasirikare ku butaka bwa Kongo. Ibyo bibazo byombi igihe bitari byakemuka, rero ayo masezerano y'ubukungu muyibagirwe. Okay. Kuko ibyo bibazo igihe bigihari ni ukuvuga ngo nta kwizerana kuri hagati y'ibihugu byombi. Okay, Bwana Innocent, reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga yuko TikTok ishobora kujya mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, nayumvise iyo nkuru ko kuwa gatanu hazaba hari kuba ibiganiro hagati y'ibihugu byombi, ubwo ni Ubushinwa na Amerika. Buriya azagenda iriya sosiyete, kuko nabonye umugabo bita Scott Bessent, uyu nguyu ngo ni umunyamabanga wa leta mu bijyanye n'ubukungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga yuko bagomba kuganira na ByteDance. Iyi ngiyi ni ya sosiyete yo mu Bushinwa ifite iyi TikTok. Murabizi ko muri 2021 yigeze kubaningwaho, ariko bivugwa yuko hariya nyine icyo gihe hari ku butegetsi bwa Joe Biden, inteko nshinga amategeko yari yemeje ko TikTok ihagarikwa nyine burundu tu. Nyuma yaho baraganira, biravugwa yuko rwose hatagize igihinduka, kuwa gatanu bashobora kugirana ibiganiro, ariko ikaba yava muri ByteDance ikajya mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bishobora kuba bifitanye isano no kuba iriya ntambara ya Ukraine yarabaye, ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa kiri kuzamuka mu iterambere cyane. Mwumva yuko aho ngaho hose rero baba bagomba kugenda bakoramo bareba uko gahunda zimeze. Bwana Innocent, kangushimire. Urakoze cyane Bwana Kurwa, ndagushimiye cyane. Mwakoze cyane rero bakunzi ba Hobe News, nge nitwa Kurwa, turabakunda cyane, mukomeze mukurikire Hobe News. Nakagaruka unyure muri comment tubwire ibihari, ibyo wumva ushaka ko twaganiraho. Hobe rero yo buri munsi tuba twabateguriye byinshi bigiye bitandukanye. Ushobora kunyarukira kuri www.hobenews.com cyangwa se hobenews.com ugasoma inkuru zigiye zitandukanye zigiye ziba ziriho. Ukanyura no kuri X yacu ni Hobe Australia, maze ukadukurikira. Ukanyura no kuri Instagram yacu ni Hobe Australia, maze ukadukurikira. Na Facebook yacu ni Hobe Australia. Naho ubundi twebwe turabakunda cyane cyane. Bye bye, ciao ciao. Urakoze cyane.